Ka jingya lang mentakasni ha conference hall jong UDC office is Jainta Hills District. Ha ka jingya day bar ka jingkwa jong ka enhai ban pli toll gate. Ha ka ne ka jingya lang layawan gi katu kat ne kinong ilam shnong kit khot ka KSU East Jainta Hills District. Lapnya ya ka jingya lang daw additional DC uba jiwarjri bat ha ka ne ka jingya lang ka enhai kam syamlawan mi. Kumta ka KSU bat kinong ilam shnong ki persya ya ka jing tumu pancing bet ka enhai ban pli ya ka te ka tem krong khajnat halum shnong kat ba ka jing maramot ya ka surak kampat dem. Kaseng ka yeng ha ka nong rim ba kat ba ka jing pen bha surak kampat dem ka enhai kam la ban pli ya ka te ka jaka krong khajna. Na kaliang additional DC ulakular ban pha ya ki te ki rai syaki bor enhai bat syaki bor sarkar bahalor. Kaseng kapan pau ka jing lengo bat kadang mut ba ka sarkar kan khot jing lang ban ya tai halor ka jing bomsyum khia ka enhai ya ka surong henry ka kran pen ban pli tol gate. Hoi kita ki mo ki jing kdo jong ka sarkar ki jing kdo jong ka nae ban marmon surok ka kra kom te ka ta de kamra jong ki te yam ta hi hawen pe yaw surok te long thu umlang ni no bang de surok national highway 6 mo ka jinglong jiman ka jisnu ka jingjak kai ka banang ni krisi te kemo tu ka jing ki jong ki su harkat jong di Tomba isnong beberapa kita lalu buat karena aku dia tu sih nggak ong ba ya sih mereka naik ba ya usurok ni kayak dengan Turki ni kang suamita dia use paper lalu ka MSI kan repair usurok lo lalu ka NI kan repair usurok untuk besar dia use impact ni sih ya keren sujud bangkli ya Turki dia kemudian tadi satu sih ngeplong kita try pikiran tu sih te utu nai wong no tu menjam teknikal sampai nai wong tu visual so tidak ka wong no bai ko ri apa hendak tio kita menurut kendai tadi haru apa kan tu telah jangkut kita hendak tio te menton nothing no menentang ban yo ibu kata kan nai ka la ta te ngang ana yang demi ka sai siong ngo ro ro ne ni jika kin khot ye ka ba snong khot ye ki sen malang khot pe ba ba di stakeholder mo bani kran kumnu nginya discuss kumnu nginya pekat sepang kajinya yang pe ba haji ni so fikot man bani kran ba no pin ko ke te kalong impossible sa te ngong pe pe kajing buman jong kan hai kajing man ni mata ka saya ba it's not take responsible kana kam ban responsible kam don jiba kre so ke ka saya ba kinut ban wan sik jilang na mari kita ni te ngong ban ka ban song pin pun tang la ban pentas ni jong ban le baik dia macam beri kembang nak try kisba dah mulai pak nama hak subjek itu tolong bon dia tak ada nama macam tak ni kepergi ba ha nama macam dalam ni dia kata dah siapa dia dah pun perpindahan meeting tu dia mendong dia ban bon dia orang tak sepakat itu mula taman negeri segi mesti yang ba ada new promotion pensengal serok dia orang tak ni rumah mereka kita ke buat apa ni terang buat apa ni terang dia sama kat dari ngaji mo